Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, kapim lang matitinimplam ising bakay. Agtimpla ka mat iti kapim Kabangilam day ta, saan ka matabaldado kat? Na, apay na pudot ti ulom kat bigbigat. Di mon saludsudan, no apay. Awan mat amo kabasol ko bakit? No agkapi ka, agtimpla kan, saan akum kumporme ti lawlawatam dita? Apay nga rin na pudot ti ulom. Ibagam ngamin apay, tapno amok mat. Ay agsardang ka, si ka Orlando. Saan asyak ti kasta-kasta Jak amokin ka bakit? Pumanaw ka iti sangwanak, tamas asarak iti panagruprupam. Alawanan, pumanaw akon. Di ka nga roda nagungungot, kababain ka nagiti karuba. Sika magayam, Orlando anak ka, nakaumay ka mat. Adaman kayat ka asaludsudan kada kayo na. Anya day ta anak ka. Kastoy ngamin. Kalat nga agungungat ni bakat ko itay. Naklatak taawan mo't amok abasol ko. Di ka pa'y nairwa maya. Ang mga no red tide na Saan mo tasigo da kastya nanang? No awan ti ambom abasol mau. Anya kumangay ti pagdanagam anak kaw. Sa anak namin na nairwa makas niya ni bakat ko nanang. Maikawa aklaeng. Sa anak mo't nga itimtimpla ni ti kapik. Saludsudam, no anya ti parikot, anak ko. Di namat nga ron ibaga. Ano sa makulitan ta isula ang ti makasungbat iti saludsud mo, anak ko. Saan din ti papanam ising anak ko? Iti ayan ti kumarik tatang. Nagapa kayo kaday kanila kay mau? Marurudak iti dayjay nga Orlando, tatang. Ano ti basol ni Orlando aya? Basta? Ibagam ta mga nada maitulong kao. Awan ti may tulong yo iti parikot ko itatatang. Maala pa'y mat siguro iti nasaya ta saritaan. No agawid dayjay nga Orlando, ibagayo alabaan na matag iti kawas na. Aniya? Agkanya-kanya kami itan, tatang. Ay, sana nasaya at tikasta kapanunutam ising anak ko. Sige, mapana kong tatang. Tibilin ko di yo liplipatan nga ibaga ka ni Orlando. Ay, nawaw. Nakaumay ka man, Mari Iseng? Mabalin ti maki-standby dito'y ayan mo, Mari Puring. Ti kunam kanya kat aglaba ka ita, Maray. Kumaa, si madutak iti nakitak, Mari. Ha? Ada nga nakitak iti Facebook itay, Mari. Anya day ta nakita, Mari Iseng? Ladawan da Orlando kanti ex na, Mari. Si kakit dimot, Mari. Kita man ti ibagbaga, Mari. Aday ta ni, Mari. Kita nag-sweet da, saan ka di? Aywan nga agpaiso, Mari. Nag-sweet da iti day taladawan. Agsilselo sak, Mari. Aguray ka. 8 years ago, kunanamat, Mari. Uray pa'y 10 years day ta, Mari. Agselo saklat ta. Ay awan mo, Mari Iseng. Sa dinutayan ni ising tatang,
Jak mat makita di balay. Napanit kayan ti kumari na. Aging gaita kat saan pa'y matanagawain. Nasakit siguro tinakam na kanyak tatang. Madamag kuman anak kao. Nakada iti saan nyo anang kinaawatan na iti asawam. Awan mo't yamok tatang. Mayat kami matitikalman. Matlagayam. Anyagay nga ta ti pagpupungtutan na. Itayag sa palangan ng rugi day tatatang. Mas dawak takilat nga agung unget iti nakariingak. Ket awan mo't amok kabasol ko. Ay, babae at talaga. Awan ka di tinadakamat na kada kayo, tatang? Awan ba't isungbat na di nagsalunsudak, anak kao? Ngala, bayan tayo pa yung tatang. Adala siguro na dagsen na pagdaldalanan na asaan na amay baga. Lasayat may tanagawid kan ising anak kao. Kaya't kung tiagin na natatang. Ay nawaw, mangantayo pa'y ha? Nagluto nila kay mo itinaimas asidaan tayaw. Sa anak ang mabisin. Alya nga 20 pagpupuntutam ay anak kao. Basta, nagipangana ko ni iti ayan damari po ring itay. Makan kayo kit di matang. No adda parikot mo, pagsaritaan nyo anasayaat kan Orlando. Sana kasta lahat-latan nga gungunget ka. Marurudak nga ron, tatang. Anya ti makagapaw. Ibagam tapno amumat ni Orlando ti aramidan na. Apay ngay bakit? Inruar mo matipungan kan ulas ka. Manipo dita, iti salas ti pagturugam. Si kakit di mat bakit? Adda ka di pa'y masapul mo, tayrwar kon. Saan kumamot na kasta? Bakit? Sa anak ang makaturog iti salas no ko Tarikot mo daytan. Ay nawaw, anya kalakit din bakit? No awanan ti ibagam, pumanaw ka ni tisang wanak. Apay, aya kasta ka. Awan mo't amo ka nagapaan ta. Di takan, kaya't kung tiyagin na na. Please mo't bakit? Sa anak laki di ang makaturog no kasta. Apay nga dapay laeng iti basket dagiti bado ni Orlando, tatang. Inayon mo na labaan, anak ko. Saan ka di nga imbagak kada kayo nga agkanya-kanya kami pay laeng, tatang? Isumod lang aglaba ka. Badok lang ti labaak, tatang. Ay nawaw, lukas talakit ya kanayaw ang mga nusinaan na kati asawam. Di sinaanak lang. Uray pa'y agsubli iti ex-girlfriend na. Awan ti bibiyang ko, tatang. Anya ti kunam? Uray makisinublian dayjay nga Orlando iti ex na, tatang. Awan nasakit a bakrang ko. Intol kuan sinaan na ka na talaga. Kat, kumusta kan, Mari Iseng? Kastoy lata, mari po ring. Di mo iba kang aging gaita kat agselselos kapay lang itinakitam aladawan, Mare. Uray asino matamare. Agselos no kasjay ti makita na. Nabayag mo tenday jay, Mare. Ay na, kasla kayat ko ti agsangit, mare. Ay, nay. Madi Mare Iseng. Nasakit launay tiriknak, mare. Apay ngamin nga agselos ka, kat nabayag mo't nga rudan day jay, Mare. 8 years ago day jayan, Mare. Uray 8 years ago day jay aladawan. Masaksak kita naklat na, mare. Anya ko matipagsakitan tinakam mo, kat si kamatiin kalay sa ni pari Orlando, Mare. Sa maysa, account mo ti ex nila kay mo tinang kita am itiladawan ng ibagbagam. Apay nga minadida idilit kat nabayagan a panawon day jay. Sa maysa, saan kayo pa yung agam-am mo ka ni Orlando idi na ipus day ja aladawan, Mare? Pagsarita taman, Orlando. May papanitan niya tatang.
Mamitay awan ka. Nadakamat ni ising kanyak. Anya na tatang. Ti ko na naitay kat uray subyam ka daw ti ex mo. Ex? Asino ka nga ex tatang? Awan nadakamat na anagan. Miso siguro ti makagapo no apaya na podot ti ulo na ka. Awan mat katetiks ko nga ex ko tatang. Amo pa'y anak ka. Nagmet amaw no apayakas jay tinaibagan ay tay agsapa. Ang amom tuman anak ka. Iseng anak ka. Nakaring ka kadipay. Apay ka di, tatang. At ako makayat ko nga ibagakan ka anak ka. Anya ti ibagam, tatang. Kasi nila kay mo iti salas. Ay nawaw, apay amaasyan kayo kan kuana, tatang. Malamlamen iti salas. Deserve na day tatang. Ayun ay kananak ka. Di mo urayan ang maupay nila kay mo. Manungal dawan nga iti salas ti pagturturugan na. At naglawa mo ito silidyaw. Basta, jak kayat amaturog ni Orlando iti silid mi, tatang. Kumusta kayo ngayon iti asawam, Orlando, anak ko? Saan kami pa'y ngarod nga okay na nang? Ay nawaw, saan kay amaawatan? Jak pa'y ngamin nakasarsaritan ni bakit mo kahit? Jak ngarod ammo no niya ti aramidag na nang. Di namat ngarod ibaga no niya ti parikot. Sa anak mo ta mamad daw. Kasta talaga dagiti babae, anak ko. Ada siguro tinakita na dita, di na nagustuhan, iso kasta. Di namat ngarod ibaga no apay. Tapno amok kumamat ti aramidag. Ay wumlata, anak ko. Maay-ayon to ka, day. Sa pala kumaana nang. Sigurado day ta, anak ko. Gagangay iti babae. Narigat ti kastoy na nang. Kilat nga agungungat na jak mat ammo no niya ti makagapo. Ano samlat ta, anak ko? Tinapatag kat saan nakaakab-kabilan. Kan isuksukat. Ammo ko na nang. Mapanak itayan ni Mari Puring. Amangan no adanadakdakamat ni bakit ko kinkwana. Mabalin ka ditag sa ludsod, Mari Puring? Nasaya at mat ta na panunot mo tiin may, pare Orlando. Adda kumamat kayat kung nga ibagakin ka. Saan ka mat ngamin amaranranaan? Anya ti ibagam, Mare? Si Kapay at ti umuna. Anya ti kunam asaludsudam, pare. Kastoy ngamin, Mare. Apaanak ni bakit ko ajak mat ammo ti makagapo? Saludsudag ko man, no? Danadakdakamat na ken ka, Mare. Day tamat lang ti kunak nga ibagakin ka, pare. Ay nawaw, naimbaglagan nadakamat na ken ka, Mare. Ala, ibagamon no niya ti parikot na. Tapno amok ti aramidag. Dumngag ka na imbag tarugyak ti agistorya, pare. Kastoy ngamen, pare Orlando. Nakita na kano ti picture yo iti ex mo iti Facebook. Picture? Jay man in post ti ex mo aladawan yo 8 years ago, pare. Ladawan 8 years ago kunam, Mare? Wen, isaw ti pagsilsilusan na. Ay nawaw, nabayagan na jay, Mare. Isumat ti kunak, pare. Masaksaktan latta ka no. Sa may sa, no ni Rose nga ex ko ti dakdakamatan na. Nabayagan na di aladawan. Diyak lang amoy ti dadya nga ex ko. No apay di na pala indilit. Saan na siguro na ma-open ti Facebook na. Nalabit akasta, pare. Sa may sa, saan ko pa nga amo ni ising ide, Mare? Day tapay ti maysa, pare. Saan kayo pa yung agam-am mo idiin post na ex mo day dya aladawan yo? Pagsilusan nakit din. Ay nawaw, an-anwam lang ita asamong, Orlando anak ka. Ammo ko tatang.
Amo ko no apayakas jay ni bagat ko. Anya ka na ito'y makagapaw. Pag silsilusan na kano ti ex ko, 8 years ago tatang. Nakita na ngamin tiladawan mi iti Facebook, na i-post 8 years ago matlang. No, 8 years ago. Saan kayo pa nga agam amoy day? Sana talaga tatang. Ganun 6 years mi pa lang iti anak yaw. Ay, una yan na dyan nga isay. Ladawan lagayam ti makagapaw. Huwag nga ron tatang. Makaisumak nga ron itay agis istorya ni Mari Puring. Kunaklakit din anya ti makagapaw. Una yan ay taladawan 8 years ago. Huwag nga ron tatang. Noapay mo rin kami, saan pa nga indilit ti ex ko. Isupay kit din ti pagapapaan me. Mala, anusam nga ay aywan ni bakit mau. Simple lagayam ti pagsaksakitan tinakam na. Nalakalaang nga masulbar na ita anak ko. Bakit? Sabong parakan ka? An-anwag ko madagita asabong, Orlando. Saan mo't ang makanday ta? Sorry nga minan, bakit? Diyak amo ada di kaya maladawan ti pagsaksakitan tinagam mo. Asino ti saan ang masaktan no kas jay lang? Amo, bakit? Saan asyak ti nakaigam iti daya nga account ti ex ko? Diyak nga rod amo na apaya di na pala i-delete na di aladawan. Di ba ka makit di? Kay kayat mo mat? Di ka ka rin agselos, bakit? 8 years ago na di aladawan. Saan ka pa imot nga amo ini? Sa may sa awan pagdanagam, tas si kalaang ti babae iti biyag ko ita. Pudno? Uwan bakit? Isungaro da si kati inkalaysak, tas si kati ay ayatag. Aging ka ita, si kalat ti ipit-pitik ti puso. Ala, wanan. Mabalin mo ti maturog iti siled ta. Ay nawaw, agyaman naklaunay bakit? Ay ayatin ka unay-unay, ising bakit? Normal laeng iti may sa relasyon ti panagselos. Kat kas agasawa, rumbang laeng apagsaritaan yu anasayaat. Iti kasta, kat saanen adumakal ti isyu, kat masulbar adagos ti parikot iti nagbaatan yu. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti may sa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naimbag abigat yun, nanang. Anya tiyo may yugatangan. Ikanak man iti tinapay kan kape janais. Anya akapi kan tinapay, nanang. Uray, anya ditan. Mabit lang nga rin tamang isuputak, nanang. Agawa, ama.
Daytoy ka dilang tigatangan nyo, nanang. Ay, wan, day talaang. Oh, antuyin, nanang. Ay, agyamanak. Ay, nawaw. Di naman ang binayadan, tiinala na. Good morning, Mari Janes. Ay, kastamat kan ka, Mari Nena. Gumatangak man iti 1 kilo nga asukar, Maray. Kasla naliday ka, Maray. Apay, ano ka? Ay, dangarod parikot ko, Mari. Anya ti parikot mo, Mari Janes? May manan ti katuga nga kababae dito'y tirsenak itay, Mari. Kat, nangalamanan iti lakaw, kasta ka day? As usual, Mari. Di naman ang binayadan. Ay, nawaw. Singiram amare. Narigat ti kasta. Lugi negosyo. Hawan nga rod, Mari. Sapay naggapupay itilon ti daduma po unak. Ilistam latta dagiti alalaan na, Mare. Tano ka, singiram to. Awan malugi ka ano ka na yon adawatan na tilakaw. Sa rino tinagga po ang Mercy bakit? Ay, nawaw. Di mo ka di makita ti tinapay kan kape nga insangpet ka, dulpaw. Di mo ibaga anapan kamanin na ngala iti tersina ti manugang mau. Di bali takwarta mo ti anak ta ti daduma ang nagpuunan da. Kaya't asawan day ta, adda karbengan ta amangala. Rukas ta kanayaw na mga numauma ti manugang mukin ka. Pangrugyan to day ta, di sana pa nagkikinawatan. Padasan na, tagreklamaw. Ay nawaw, malugi ba't piman ti tersina na nukasta. Kas na kunak itayan. Sigurado akwarta ti anak ta ti daduma ang nagpuunan na. Isungano anyaman ti adda iti dayjay atirsena. Adda karbengan talakay. Apay, agpaabak kakit dain iti manugang mau. Rumarak be, anda mapan ko gatangay. Dawatem latan. Apay pailaang agbayad ka, ke manugang mo may. Anya ti umayo gatangan, tatang. Anak halipay sardinas, Janes. Ay, adupay, tatang. Mano ti gatangan niyo? Ikanak iti dua anak kau. Hadaw iti bayad kau. Agyaman naklaunay, tatang. Daytoy laang ka di ti gatangan niyo? Way, hindi talaang. Umayak tumanay no ada masapul me kaninanang yaw. Ay wun kayam. Inlistam ka na itinala ni nanang yu itay? Ay, uwan, tatang. Kinapudno na. Naurnungan ti utang ni nanang. Bayadak taw no maalak ti pensyon kaw. Ano sampay lang ti aguray, Basta no adna ti umayalaan ni nanang yaw, ilistam latan. Agyaman naklaunay, tatang. Narigat no ipadawat mo ti lakom anak kaw. Malugit ti negosyo Nasaya at matgayam ti katugangam alalaki, Mari Janes. Ay, wan, Mari. No ni tatang, awan makunak. Tila ang babae akatugangak ti talaga amad di ti ugali na. Ay, nawaw. Narigat ti kasta, Mari. Naimbaglakit di Tauray numalasak iti katugangak a babae. Makunamot anagasatak iti lalaki a katugangak. Madlaw anasaya at ni Tata Dulpo, Mare. Ay, sobra, Mare. Awan ti makunakken kwa na. Wan gayam, ammo ka din nila kay mo ti kastangar aramidan ti katugangam a babae, Mare? Saan pa'y nga rod, Mare? Saan ko pa'y istoryakan kwa na? Jak ammo no makadlaw meten. Ay na, no siyak ti sika, ibagamon iti asawa, Mare. Amang adda maitulong na tapno masulbar ti parikot mo. Saan pa'y nga ita, Mare? Ibagak to no saan unay abisi nila kay ko. Tapno saan nga isupay apampanunutan na.
Tapos magaya man ti sabon na para laba. Dahil ginatang ko nga'y bakay. Naibus mo ilaangan. Mapan ka man ni Tersena da Janes. Anya abran ti kayat mau. Nuan niya ti adda, isulatan ti gatangam. Kanak nga raw ti gatang ka. Ay nawaw, mamin ano ka di nga ibagakken ka, asaan amasapol nga agbayad ka iti manugang ta. Dawatem latan tapno makatipid tamatlaang. Lukas ta ti aramidag, makatipid ka talaga. Ang malugi matiniguso ti manugang ta. Masukatan to no agswildo ti anak ta nga asawa na. Ay nawaw, saan anasaya at ti kasta akapanunutam bakay? Agrubat ako, Janis bakay? Agan anad ka lakay. Gayam, anyang aminan di ko na mga ipawit ko. Ay, imarketan naklakay tapno adda may display ti store tayo. Muti nga rin tilistaan. Ipawit kong tulangan iti Jeep. Sabadon tumanan na makaawinak. Sikapay lang ti makaamo ka na iti ubing, ha? Uwan lakay, di na kang pakadanagan. No nabannog ka, mangrikap ka tapno makainana ka may. Saan mabalin lakay? Sayang mo't no adda customer. Unangam kita man talangam. Kumutkutong ka iti bannog ka ni stress mo. Gagangay na alakay. Saan mo't ngamin mabalin sa anak nga agunay dito'y balay? Basta aywanam mo't tibagim. Nadaparikot, awagan naklata, bakit? Wan, no agmarket kay ti may lako dito'y store. Sigurado nga adayo pa'y ti expiration date ti magatang mo alakay. Wan bakit? Ariglado. Ikanak man iti soft drinks kan tinapay Janes. Ha? Apay akas na ti reaction mo? Di mo kaya timangtad? Kat kwarta mo ti anak may ti daduma nagpuunam? Saan akas na nanang? Anya kami na soft drinks ti kayat yo. Dayto iti tinapay akayat kaw. Jay soft drinks, tay nangiset no adda. 1.5. Ay nawaw, naganon ngay nanang. Ay wan tabirienda may kadagiti kumarek. Alala, agawa am ti mangisupaut. Tay-tay pa nga agururay dagi jay. Mabisin ang dalakit day no mabayaga. Di katugangam mo't ababae tinasabat ko, Mari Janes. Mayat mo't ti isem na. Wan taim may mananangala iti lakok, Mare. Apay ngamin nga inikam. No saan ko nga ikan, sigurado nga ado ti sa una. Amangan paikit din no agiskandalo dito'y Tersena, katawan ni George dito'y balay. Sa bagay. Ay, makapa-stress ti kastoy, Mari. Jak amo no kasano nga ibagak kanila kay ko. Ay kat ibagam ngaminan, Mare. Kasano nga no panunutan na nga imimutak ti pamilya na. Ay nawaw, saan mat akas jay Mare? Naskan lang nga agsao ka, tapno mangagdamot ti side mo. Kan tapno baliwan ti katugangam babae ti kastang aramid na. Padasag tuman, Mare. Di mula ang padasan, aramidam. Agsaukan, sakbay ang mabangkrap ti Tersena, Mare. Ay, anya nga minan ti umay mo ibaga, Mare. Bayadak ti balance ko, Mare. Ay, agyaman Mare. Adamat langan may gatang kumanan itila ko. Sigurado nga agbayad to ti katugangam alalaki. Naaladan ti pensyon daytay ka. Itay kayo kadipay, tatang? Saan ba't kade, anak ko? Kasangsangpit ko laing. Manungaminan tayo utang ni nanang yaw. Nasurok 5,000, tatang. Nung amin daduma, ilibre na dagiti kumari na. Diyak kumaikan nga kusilapan naktumat. Kan mabutang hak nga giskandalo. 3,000 laing tibayadak ita. O kailangan ka dekin ka? Ay, uwan tatang. Okay lang. Diyan nabati, uray saan yun abayadan.
Bayadak lata at no saan ka malugay anak ko. Tinapatag kanya kat nabayadan yu ti dadduma. Diyay nabati, ilibri kon tatang. Ay na, agyaman naklaunay Janice. Agyaman nak iti kinaimbag mo kada kamay akatugangam. Anya ti kunam dulpo. Binayadam dagiti dinawat ko iti tersena dayjay a Janice. Wain bakit? Hanggang saan na asiningir amin. Ilibre na kanon di dadduma. 3,000 laeng ti binayadak. Ay nawaw, apay-pay laang a binayadam. Gapo taiso ti maiparbeng. Saan ba't nga imot ti manugang ta? Hanggang no may papaniti negosyo na. Sa bali mo't pima na nasaritaan, anay jay bakit? Ay awan agruam no kastalaang. Negosyo na jay. Awan malugi ti manugang tano basta daw dawat talaang. Awan ti bibiyang kaw, di uray malugay. Ay nawaw, di ka man nagbalin naman naging bubukod bakit? Panunutam nga dati apo ka apagad-adalan da. Kasapulan dati kwarta ay so nagnegosyo na. Maalawanan, agsardeng kan, nasakitan tilapayag ko amakangkang ngag iti ibagbagam. Kaslaan na unag matipang panunutam, Janice, bakit? Kumusta ti negosyo? Lugi nga rod lakay. Naurnong ka di manan ti utang? Wan lakay. Kan ninanang. Apay ni nanang? Di na kumaguraan alakay. Di pa'y ngamin nga ganano sak. Ala, ibagam kanyak no niya ti parikot ka ni nanang. Sakto, ti makisarita kan ko na. Tunggal umay dito itersena kat daw-dawatan na lang dagiti lakok lakay. Anya? Okay lang mat kanyak no dumawat ta inamket nga rod. Tijak laang kayat. Kanayon mat tinakas jay. Anya? Naimbag ko ta inutan ni tatang abay-bayadan ti dadduma. No umay tumanan, di mo nikan. No makaungat ngay. Siya ako na mismo ti makisarita ken ko na, bakit? Adala ko machinelas, Janice. Ay, ada nanang. Ngam pasensya kayon Takash basis ita. Ay nawaw. Te kayat mo ka di asawan kat nasken nga agbayad uwan nanang. Nakaimot ka launay. No agsasao ka kasla kwartam tinagpuunan San matakas na nanang? Malugi akmat ngamin. No kanayon kayo adumawat. Ti bagam kitday, imot ka. Nuhapay-pay lang asika tinaasawa ti anak ko kat imot ka mat. Dita ka manlangan, awan sirbe mamanugang. Oh, kumusta tilakad mo lakay? Ada ka din nakasarita makadwa mga agtrabaho? Andamot kit di. Magore ka. Apayakas na tilangam. Nakamisot ka manan. Imay ni nanang itay. Kahit, anya manan ti dinawat na. Kunana amangala iti tsinelas, ngamjak inikkan lakay. Dawatan na mo't amin na nalakom. Madingarod ti panagsauna, idisaan ko nga inikkan lakay. Imot ken awan kano ti sirsirbik. Ay nawaw, talaga asaan na maawatan ni nanang ti kunada ang negosyo. No may papan iti makan, sa anak mo't nga imot lakay. Gamno daduma, aglablabas ngamin, tagraman display iti tirsenak, dawaten na. Ay nawaw, anak na pasamak, mersi bakay. Nakaimimot dayjay amanugang tadulpo. Ay nawaw, di mo ibaga, hanapan ka manan di mawat itilako na. Para tsinelas laan. Mamin ano ka day, nga ibagakin ka, asar de nga maun tagdawdawat. Saan mo't nga imot ni Janice?
Ang kita nga menta di mo labsan kagdawat, ta malugay kunak lang aruday. Ti bagam kit day, talaga nga imout day dya ajanes. Manuabulan mo't pima na nakastati nararamid mo. Tunggal adaala mo't itersena na saan mo abayadan. Siyempre, maumamot adi manugang ta. Si kamad gayam, George Sanakaw. Anda ka din ni nanang tatang? Anda di kusina. Napudot nga raw ti ulo na nag-away. Kaya't ko ang makasarita. Diyak magustan ti panagsasauna iti asawak tatang. Binagbagaak mo't itay. Awan denggan na. Kaslasaan mo't ang makaaw-awat ni nanang. Mala, agdiretso ka ni di kusina. Tada kayon, tiyag sarita, anak kaw. Diyak magustan ti kasding inaramid yun, nanang. Ay nawaw, kanunungan pala ang tidakis nga aramid ti asawam, George. Imout day dya ajanes. Saan nga imot ti asawak? Naumalaan ka na kayo. Siyak pa'y gayam ti kamaliita. Manuabulan gayam ang nakastati nararamid yun. Ngam itala nga nagpudno ti asawak. Anya kumatidakas na no agdawat kamay. Kat kwarta mat tinagpunan na. Pangalaan nga'y kumaday jay ajanes iti kwarta na. Nagkamali kayo, nanang. Kwarta ni Janice tinagpuunan na. Tidaduma. Naggapu itilon. Isa na mabalin na daw dawatin yung latan nagitila ko na. Datilon na abay-bayadan na. Di siya kaunti dakas. Isaon ti hustaw. Gapo iti dayjay ajanes. Nakaunget pa yan ti anak ta kanyak lakay. Tabagay, ti babasulan bakay. Di mo pabasulan ti manugang ta. Uray si ka, kanunungam ti kasjay akinaimot na. Sana kinaimot na jay. Di mo ka din naawatan tinakuna ni George itay. Naggapo iti loan ti puunan Petersi na abambantayan ni Janice. Kaya't asawon na ita, nas ka na bayadan tayo, tanyaman nga alalaan tayo iti tersi na da. Tapno ada ibayad na iti loan. Pweh! Narigat ka di amawatan na ita, bakit? Alawanan, siya kundi kang malay. Sakbay pa'y nga umadayo tirik na ti manugang mukin ka. Baliwa mo na ita nga aramid mo. Di mo matpiman lugyan ti manugang ta. Ay, mawatam ko mamay. Talos ka ti anday ti posisyon na. Maragsakan ka kaday, no dawatin da ti lakaw, malaman. Ala, huwinan. Mapanak taw iti ayanda dyan is inton madamdam alakay. Dumawatak iti pamakawan na. Kasta, agpakumbaba ka, tasika ti kamalay bakay. No saan ang napagustuhan ti kayat mo, saan kumanga agsakit tinakam mo. Di ka agbalin ang managing bubukod. Panunutam mo ti padam a tao, tapno saan da agumurakin ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana.
orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo ngagmay may salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naimbag abigat mo, Trinidad anak kaw. Nay, apayan anak kaw, di ka matan sumungbat. Sa dino ti ayan ni Julio nanang. Ay nagrubwatan anak kaw. Anya? Apay, ada ka di masapol mo kan kwa na. Nakasapsapa matan nanang. Tala 7 nga agrugi ti trabaho da anak kaw. Kat no alas 6 pay lang matiagsapa nanang. Dayta ka man ako nakaw na anak kaw. Ay nawaw, adalakit di kalukwan nga aramiden da dya Julio. Relax ka lang ka day anak kaw. Bigat anapudot ti ulam. Makadlaw ako nanang. Nay, si kamat gayam, Mari Trinidad. Naimbag abigat mo. Kastamat kan ka, Mari Hilda. Anya ti umay mo gatangan, Mare. Sana ka gumatang, Mare. Nay, apayan, Mare? Kasla, saan kamatan ang makaisang? Apay, anyat napasama kaya? Makadlawak nga ron iti asawak, Mare. Ay nawaw, anya manen ayat ti kalukwan nga inaramid day ta Julio, Mare. Kanayon ang masapa arumwar, Mare. Day talaa? Atapag, nga da sa bali na ija office da, Mare. Si kakit dimot, Mare. Para nasapa lang arimor, ada-adago sa balinan. Kasano nga rod, no gusto ti atap ko, Mare. Kasano, no adda talaga kasinsin-narak na ijay, Irwar mo man kit de dagiti kawis nila kay Mau Trinidad anak kaw. Amang ano dati maalak nga ebidensya dito nanang. Ay nawaw, ebidensya. Tulungan nakman kit di. Pakirwaryo dagiti nagsukatan na iti siledmi. Anya, agawaan nyo, tamang ano pawidan day jay. Nasken amalpas ti panagimbestigak sakbay nga agawid day jay tao. Ay naanya aklase ay ti ebidensya asap-sapulam anak kaw. Ebidensya, apod no ti atap ko nga adda babae nila kay ko. Iso akanayon amasapa rumwar. Ay na, awan ano kasta. Day tanto ti pagrugi anti sanyo apag kinaawatan anak ko. Ay gayam, di yu manan ibagbaga iti asawak ti may papan iti panagim imbestiga ka nanang. Ang mga numaylawan yun tumanan nga agistorya ken kwa na. Ni Julio ti sumbungan anak ko. Ilakyo pa'y laang tiri daw nanang. Ay nawaw, nalabasan ti kastang ar-arabidam anak ko. Ilakyo pa'y laang, tadyak na isubli dagiti kawas na iti aparador. Ang mga numakadlaw ti loko. Ay, jak amuken ka anak ko. Aramidan nyo latan ti bagbagak nanang. Di yo pa'y iluklukat. Syaktun ti mangilukat inton madamdama. Ala, sikat ti makaamaw. Gam kita Di nakiramraman kadagiti kalukwam. Nalawag ka day? Wen nanang, relax kayo laang. Sa anak nga ag-recruit iti kadwak nga agimbestiga. Kabailak day to'y nanang. Apay na kabaybayag ka mahilukat itiri daw, Trinidad ba kay? Ay, kwala kay. Sa payag kalkalingatan ka. Anda ka di parikot? Ay, awan matkit di lakay. Kinapudno na. Kaririing ko laang. Si Kangay. Apay nga itakalangan na gawid. Uwan taado ti naramid mi a report iti office. Manan? Katuwan man. Apay, saan ka amamati? Ala, mutuyin tabag mo. Agpalas ka matlaangan. Tamangida sarak iti kanan tayo. Itaman pa ya saan na napulot ti ulong bakit? Awanan ti ado asao. Agawam kit di. Inton kwan ibabawi.
Nabaw, nasapa ka mat ang nakariing Trinidad bakit? Wan tay saganak ti balon mo lakay. Nalpasen. Anya? Agpilisak lang, tagrubata kon. Nasapa pa'y mat. O na, masapa nga agrogrog iti trabaho. Amo matanas kan nga gagatak. Tapno may promote mo't na tao Ti bagam kit di. Ada kasinsin narak mo ija office yo. Iso akanayon masapa ka. Adala ang maduktalak. Agsagana ka talaga kanyak. Oh, napauli magkamatan bakit? Ay ko. Okay akla ang lakay. Ay nawaw. Sa dinaw ti papanam Trinidad anak kaw. Sumuro tak itinalaing nga asawak nanang. Anya, adala ang kayat ko apanagnagan. Ay masapol aya nga aramidam ti kasta anak kaw. No nasken asumuro takken kwa na. Tapno masungbatan dagiti sa ludsud ko. Aramidak nanang. Amukon no asino ti babae nila kay ko. Hazel tinagan na. Kasanubat nga amom anak kaw. Basta, Hazel tinagan ti babae nila kay ko nanang. Ay una yan ti kasta. Agpakada ako nanang. Amangan kit dinudyak masiputan ti pagturungan tinalaing nga asawa. Nakitam ka ni tinakita pare Julio. Anya ti nakitam pare Alberto. Di mo ka tinakita sorsorutan na kanibagat mo. Anya, ita niya kumaaga po sumurot ni Trinidad diti office pare. Ay dati santay nga mo. Nakita ka nagturong iti parking lot itay pare. Aganat ka. Amangan no agim imbestiga mo't ti asawam. Awan mo't kalukwan nga aramidag pare. Among mo't nagiti babae. Nalaing dagiti ang sospetsa. Numaminsan, uri tag-tagainap da, panunutan da apod no. Uning agpesaw, at dakat madlaw ko kan bakit itay agsapa. Makita pare. Mga no, aging imbestiga ni bagat mo iso akas na. Ang bayam nga aging imbestiga, aging gaakay kayat na pare. Awan pagbut nga, taawan matdakas nga aramidag. Nay, si kamat ti lumabas, Mari Trinidad. Sa dino ti nagapwam? Di talaang mare. Sa dino nga road, Mare. Iti pagtrabahuan nila kay ko Mari Hilda. Anya? Malagip mo ka tay na istoryak kan kay di na minsan. Akanayon amasapa arumwar nila kay ko Mare. Amo ko no asino ti babae na. Ha? Asino mat nga iti babae na, Mare? Asino pa'y kuma? Dayjay Hazel Hazel? Wan, Hazel tinagan ti babae. Katrabahuan na. Anya? Saludsudam tuman kit di kanila kay mo, Mare. Mabainak namin asumrek iti office da itay. Nagpatingga aklang iti parking lot. Numabalin, alaan na matlaang ti contact number dayjay a babae. Tapno nalakaklang ang makontak. Kumusta nga iti napanam Trinidad anak ko? Nabiro kam ka day, ti bagbagam nga agnagan iti Hazel. Saan pa'y nga rod nanang? Nagpatinggak lang iti parking lot ti kumpanya pagtrabahuan ni Julio. No asino ba't ngamin tinakadamdamagam nga Hazel tinagan ti babae nila kay Mau. Basta, reliable source ka di mo lang anak ka. Abangan mo no inulbudan na ka no asino banday ta nang idanon kan ka. Ay nananang, maamamok to no asino dayjay a Hazel. Ay na, imbis asay sayangam ti oras mo kadagita banag nga awam mo ka-is-iskan na. Mapan ka ki di makipurdiya tapno matulungam nila kay Mau. Ay sana mabalin nanang. Sigurado ak adayjay a Hazel ti makagapo no apay akanayon amasapa nila kay kung ag-report iti office da. Nasaya at matasimbang patkan, Alberto. Adaman ti saludsudak ken kalakay. Alireta, Hilda bakit? Adda ka di katrabahuan niya ang agnagan iti Hazel. Hazel, awan ba? Apay ka din.
Sigurado ka? Putno ti bagbagak. Abaya, asino day ta, Hazel? Nadakamat lang ni Mari Trinidad kanyak. Alya, Hazel kanu tinagan ti babae nila kay na. Katrabahuan nyo kanumat. inawaw. Awan nagdagan iti Hazel na katrabaho ni Bebakit. Unay kan. Isumot nga mintin ako na ni Mari Trinidad kanyak. No asino nga tamot at tinangidanon ken kwa na. Salud-sudan kini kumarim. Basta siya, awan amamok na katrabahuan beng agnagan iti Hazel. Agkapita pa'y Marihilda. Agyaman ak Mari Trinidad. Anya nga mintay ko na mga umay mo ibaga, Mare. Sinaludsod ko kanila kay ko ti maipapan iti ibagbagam a babae nila kay mo, Mare. Kat, anya nga iti ko na, Mare. Awan kanu mat ti katrabahuan dang agnagan iti Hazel. Kasano ko mga awan, Mare? Kasano nga awan? Kat no natagtagainap ko kat nga rod. Anya ti ko na, Mare. Natagtagay nap mula nga da babae nila kay mo? Wen, Mare. Dayjay a Hazel ti makagapo no apay akanayon amasapa iti pagtrabahuan na. Ay awan mon, Mari Trinidad. Tagtagay nap lang mat gayam. Saan aya sinyalis dayjay, Mare? Ah? No nakitam a mismo, mabalin siguro, Mare. Ngam no tagtagay na plaang, day tati saan ko asigurado. Makakatawak man iti day ta Mari Trinidad Alberto lakay. Apay di kumarim Trinidad bakit? Malagip mo ka day tay sinalodsot ko ken ka idi na minsan nga aldaw lakay? Di may papan ka di tinadya Hazel? Wan, Hazel kanu tinatagtagay ni Mari Trinidad a babae nila kay na. Kunak tumot kamin kan ka. Awan katrabahuan bing agnagan iti Hazel bakit? Ibagag tuman ti may papan iti day takan pare Julio. Aywan, idanon muntukin kwa na tapno ammo na lakay. Ken no mabalin lang, ibagam nga ipalawag na anaimbag ka ni bakit na no apay amasapul amasapa nga agreport iji trabaho yo. Tapno saan nga agsuspit siya jay tao. Kasta ti arabida kinton bigat bakit? Masapa ka manan arumwar ita, si Kahulyo. Ay nawaw, kaslasaan ka matanay ruwam amasapsapak arumrumwar bakit? Agpudno ka man kanya. Asino ni Hazel, ah? Hazel? Agindidiam mo ka pa'y laang. Ay nawaw, awan amok dita bakit? Iso ka diti makagapo, no apay akanayon amasapsapa ka nga rumwar, ah? Ni, o sino mo't tinakadamagamit ti dayta? Di mon sa lodsudan. Song batam kit diti sa lodsud ko. Awan amok a Hazel. Jak mo dayta a tao. Sikakit di mat. No sino man tinanghidandanon kan ka ti dayta. May salang ti sigurado. Inulbudan na ka no sino man tinanghidanon kan ka. Apay nga rod akanayon amasapa ka nga rumwar. Saan ka di nga imbagak kan amasapol amasapa ak taad da habhabulag. Kaya't kumatan ti may promote bakit? No saan mo maawatan dayta? Ay kat adakan kan Ha? Pangaasim ta di kag kasta. Trabahok ti maapektaran iti kasta nga aramidem. Nalabas ba man, tikas jay apa nagsasaom iti asawam, Trinidad anak ko. Ay, no saan ngagpud no, inal daw amakangag day jay ahulyo kanyak nanang. Daa, ilibak na pa'y lang amin. Natagtagainap ko lang arudan. Nakitak idadwa. Ay nawaw, ulitan man ti imbagam anak ko. Nalawag tinakitak iti tagtagainap ko nanang. Iso akanayon ang masapsapan nila kay ko. Tagkit-kita da iti dayjay a Hazel iti office da. Tagtagainap mo lagayam. Kasta ti reaksyon mo. Wan ta sigurado ak nga adda ti kayat asawan dayjay nanang. Sinyalis dayjayan. Ay, sinyalis ba't alaw-lawa manak ko. Tagtagainap la dayta. Abangan ro daytan tipik to tinalabas apa nagpampanunot mau. No kasta amakit kita mamasapsa pa arumwar nila kay mau. Ngata, nana?
matripad sa amat pare Julio. Itay pa yung makatlawak Kasanumat ngamin pare Alberto. Pagsuspetsaan nakit din ni bakit ko nga dati sa balik. Huwag kagpaisaw. Adakat na istorya ni Hilda kanyak pare. Istorya ka ni bakit mo kenkwana. Anya deta pare. Anya kumapay. Ti may papaniti babaim. Anya? Huwag pare Julio. Kanayon ka kano sa parumwar. Hindi kwan. Natagtagainap ni bakit mo nga na babaim. Hazel ka tinagan na. Katrabahuan tayo. Ay nawaw. Adda ayamat Hazel katrabahuan tayo. Tagtagainap na lagayam. Ang makapagsaw kanyak. Ay na. Gusaritam ni bakit mo pare. Ipakaawat mo nasayat kan ko na. No apayanas ka na masapa kang agribort dito yung office. Tapno saan nga overthink. Kumkumpurmi pa ikit din di matagtagainap na. Trinidad bakit? Agtugaw ka man tagsarita ta. O anya, nakarik na kamutlangan. Ibagamon ti pudno kanya. Tagtagainap mo lang matgayam dayjay. Ay, uray pa'y. Sinyalis dayjayan. Sinyalis nga adda babaim. Iso akanayon ka amasa parumwar. Bakit? Saan mo't nga amin na tagtagainap kat pudno? Natagtagainap mo lang siguro dayta. Gapoy tinalabas apan ang pampanunot mo. No kaya't mo, sumurot ka kanyak ija office inton bigat. Apay kumapay laang. Tapno si ka amis mo timang panagnag nga awan katrabahuan mingagnagan iti Hazel. Ken tapno agsarden kan. Ngamin, apiktadon ti trabaho iti kastangar aramidem. Sige, lakay. Kasta ti aramidag. Pasensya kan, noon naapiktaran ti panagtrabaho mga po kanya. Inton maminsan, pangaasim ha, sana kumpurmi ti pampanunutem, tatrabaho lang ti gagarak iti office, saan atapno agbabae akas iti pampanunutem. Ay, nawaw! No adda parikot yung agasawa, pagsaritaan nyo anasayaat. Iti kasta, saan ang madadaal tinasayaat alindangan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sigurado kayo kadi asan kayo nga agkapi, tatang? Sa aray, mayla anak ka. Agawid akaw. Nasapa pa yung magtatang? Agawid akaw sakbay paya sumangpag tinalaing nga asawam. Agingga ka di itakat kagurayo ti asawak, tatang? Ay nawao. Saan ka dayan ay bagakken ka? Ajak kayat ti manugang agtatakaw. Nagbalbaliwan ni Jojo, tatang. Ay, awan lat amaw anak ka. Awan mo ti makita ka pa nagbalbaliw ken kwa na.
Sa dino tinaggapuam si ka Jojo? Di talang may labak ay. Ay nawaw, sa dino adita. Di mo ibaga nga damanan inaramid mo akalukwan. Si kakit di mat bakit. Kalukwan na tagos ay. Apay nga rod akas tatilangam. Sapay, adda sugat itirupa kan tumang mo. Nan ano day ta? Ibagam tipod no, tano saan, maturog kay Jarwar. Relax ka di lang, bakit? Ang sugaw ka na mga ta. Ang daginatang ko nga pagsangwan ta. Agpudno ka man kanyak, Jojo. Ada samot man ang biniktimam. Di ka nagsaludsod. Agtugaw ka kideng ta pagsangwan ta tilitsyon manok aginatang kaw. Sa dinaw ti naggapuan nila kay mo di kalman, mayla anak. Day tatijak am mo tatang. Nakita ti sugat iti rupa ken tumeng na iti limabas iti paraangan mi iti kalman. Di namat nga ron ibagano nakaalaan na iti sugat na tatang. Komporminto met nga may ti papapanan na. Nalabait nga daman ti kalukwan nga naramid na. Di kay kumaagsaw akas tatang. Di mo kanunungan ti kalukwan tagtatakaw nga asawa manakaw. Agbalbaliw to ka di tatang. Mas dawak matken ka ta maanusam ti kasta klase ti asawa. Nusyak ay jak kayat ti manuga ang akasta. Mangibabay! Ay nawaw, apay analiday ka anagawid, Carlos lakay. Anda parikot, Susana bakit? Ha? Anya day chay? Naksayanan ti taraken ta kaldeng. Anya? Inulit-ulit ko binilang itay talaga kurang. Ay na, amangan mat no adalaang di ta igid-igid lakay. Nga ta bakit? Makita tayon tulat ta ka day. Saan na nga ta tinakaw? Amangan kit dinuin lako dagaya mo ni Jacinto. Uno amangan no pinartitan. Anya jay na damag ko ang mapukpukaw ti kaldingyaw, Carlos. Saan pa ya sigurado na nasita ang atapag ka tinakaw dan? Ay nawaw, sayang mait. Sapay duha ti mapukpukaw na na. Anya ti kulay ti kaldingyaw ang mapukpukaw. Brown na na. Aguray ka. Adakat nakita ka kalding aguyod-guyod ni Jojo di napalabas sa lawas. Anya? Brown madlaan ti kulor na. No kasta. Talaga tinakaw na ti kalding may na na. Ay, sana ka sigurado no ni Jojo tinangtakaw. Ngam sigurado ak, nga iso di nakita nga daguyod-guyod na akaldeng. Kung nagtumit nga minkin ka, Susana, bakit? Talaga tinakaw na ti kalding ta. Asino nga'y tinangtakaw? Ni Jojo tiyang tatakaw, bakit? At daw witness kaw. Ha? Asino ti witness mo, Carlos? Ni Nanasita. Nakita na ni Jojo nga daguyod-guyod na kaldeng iti napalabas sa lawas. Anya? Dahil tatipod no, bakit? Ang saan tayo mat asigurado no ti kalding taday jay lakay? No siyak. Sigurado ako nga iso tinang takaw iti kalding ta. Umanayon, tinaibaga kanyak ni Nanasita. Ay, di ka agdardarasudos lakay. Di ka agpabasol no kurang ti ibidensyam. Kaslao kailang kanang ka. Ure mapukpukaw ti dua kalding ta. Saan akas talakay? Kaya't kulaang ti makasigurado. Kasaritak pa'y nga umuna ni Mayla. Sigurado ang matulungan na ta. Anya ti kuram sita. Mapukpukaw ti kalding la Carlos kan kapitana. Wen bukto. Kat amangan no ti manugang mau ti nagsakaw. Ay lawaw, ada ka di pamanagdag yaw. Nakita nga daguyod-guyod na akaldeng idi na minsan. Awan ti taraken da akaldeng, saan ka day?
Naglukon na dya tao. Talaga siguro asaanan ngagnakam. Kasaritam to man di manugang mo. Amangan no ibaga na ti pudnukan ka. Sapay nalaing na dya ngaglibak. Ada ak ma-witness no bilang. Kasaritak daw ni Mayla. Isuntulatan ti mangibaga kanila kay na. Ay, narigatay. Sigurado aguraan na ti manugang kaw no agsauak. Sa paisan kami mo't nga okay iti day ja adyo jaw. Jaman nga min ambaw ka ni Mayla. Isu pala ang matinakiasawaan na. Anak ka na ni Joja o Mayla anak ka. Ada na panan na tatang. Apay ka di? Nadamag mo ka rin ti may papaniti kalding na kapitana ama pukpukaw. Kalding? Nilakay mo ka no, mati nakita ni Sita nga da kalding aguyod-guyod na. Anya? Kasaritam tao ti asawa. Nagluko na ti tao. Kalding pa lang mat na kapitana ti pinuntiriana. Agsagana day dyan, Jojo kanyak. Talaga anak ka baba, hindi ka stangar aramidan na. Kung nagtumot nga may na sinaamiday, ang di nakmat pangpangag. Nagkarimat kanyak ngagbalbaliw, tatang. Kahit itangay, adda ka day nagbaliwan na. Istoryaan nyo man kanyak, no anya tinakita yun, Nana Sita. Ay, nilakay mo, Mayla. Nakita nga daguyod-guyod na kaldeng, hindi napalabas nga aldaw. Saan nga nga isuday dya, iti kalding da kapitana mapukpukaw? Sigurado kayo ka di ani Jojo nga asawak tinakita yun, Nana? Ay, uwan. Sigurado nga iso tinakita. Ay, nawaw. Isumat lagayam nga adda sugat iti rupa ken tumeng na idinaminsan anagawid. Hey, narigat at talaga no kasta di asawa. At adda ang gumuran ni tatang ken kuana iti kastangar aramiden na. Hey, mawatak mo ni tatang mo, Mayla. Ay, uray sakmat. Yak makaya ti manugang agtatakaw. Naimbaglangan ta nasalaw ka dito'y dalan, Mayla. Saanan ang masapol ang mapanak iti ayan nyo? Ada ka di ibagayo, kapitana? Wan, maipapan iti dakas nga aramid nila kay mo. Eh, pasensya kayo na, kapitana. Diyak amo ti may papaniti day tabanag. Saan ko pa'y nakasarita nila kay ko? Mano ka ding naminan akalding nyo ti mapukpukaw, kapitana? Dua akaldeng, Mayla. Agparikot nga ron nila kay ikaw. Plano na ngamin nga ilako day dya akalding ita a Disyembre. Inununaan damatan. Kasaritak to nila kay ko, kapitana. Numan pa'y tapod no nga iso tinagtakaw. Siyak ti mismo amang itulod ken kuana ija barangay hall. Agyaman aklaunay, Mayla. Awan na nyaman na, kapitana. Saan ko akanunungan ti kasta nga aramid ti asawa? Kumusta nga, Susana Bakay? Nakasaritam ni Mayla. Wan, nasalaw ko di tadalan itay lakay. Anya nga, iti kunana. Saan nakanupay ang nakasarita nila kay na? Kasanong arudan na itangay. Lungit amutan ay iti kalding at tinakaw na iya ajujaw. Di ka kadi madanagan lakay. Mayatmat ni Mayla at tumulong. Sa bagay, damot ket din ninanasita awit ni Stayaw. Nga oray ilibak ni Jojo ti aramid na. Naimbag mo't tanagawid kan si ka Jojo. Ay nawaw, anom na ita dos por dos bakay? Agtugaw ka! Ay nawaw, aping kami na ya. Agtugaw ka! Tapag saritaan tati may papan iti kalukwan ngay naramid mo. Anya kalakit di mo tan bakay?
Agtugaw ka no, di mo kayat nga disto to'y 2x2 kan ka. Unang, tugaw ako. Pudno ka di asikatin ng takaw iti kalding da kapitana, ha? No kasta, kalding gayam da kapitana ray chay. Apay adi ka sumungbat? Ay, awan amok di tabakay. Anok kumati kalding danay. Adda nakakita kan ka. Asino may? Ni Nana Sita, ti ko na kanyak, ada guyod-guyod mo akalding idi na palabas alawas. Patpatsiyamot ni Nana Sita kit bakit na jay. Nakapsuta yung ti panagkita na jay bakit. Aniya nga, iti ko na ni Julia o may anak ka o. Imbaga anak ka na, iti pudnokin ka. Ilibak na nga ron tatang. Saan ka nung nga iso tinagtakaw iti kalding da kapitana? Amuyo pa iti kunana. Nakapsut ka no ti mata ni Nana Sita. Amangan no ipagarup na lang an ni Jojo tay nakita na nga oray saan met. Uy, bakit ni Sita? Agam napigsalat tama dagiti mata na. Day tamat ti paglaingan ni Jojo tatang. Ti aglibak. Apay nga may nga awan manaknakam na yata. Binulan samet nga iso ti isyaw dito'y barangay tayaw. Katwan matatang. Binulan nga iso ti tapmuan dito'y lugar tayo no may papan iti kalukwan. Siyak pa yan ti mababain kadagiti ka barangayan tayo. Ang basol mo matlaan. Iti kadaw tinagdaton kan ka ijay. Isupay lang matipinilay. Kumusta nga ay Mayla? Nakasaritam ka din ti asawam? Wen kapitana. Nasaya at matno kasta. Kat, nagpudno ka din? Saan pa'y nga ron kapitana? Saan ka nung nga iso tinagtakaw? Amuna ka din nga ada nakakitakin kwa na? Inbagak met. Ngam tisungbat na. Bakutan ka no ni Nana Sita. Nakapsutan ti panagkita na. Iso adakkel ti posibilidad na saan ni Jojo tinakita na. No kasta, marigatan tayo nga rod amang sapul iti agtatakaw. Aramidan tayo ti amin. Tapno maduktalan tayo ti pudno kapitana. Rumbang lang nga agsungbat. No asino man dayta nga agtatakaw. Mabiit man lang, Mayla. Ada na patag nga ibagakan ka. Anya day Nana Sita. Ada na tibker nga ebidensya tayo. Ay nawaw, saan kayo maawatan, Nana Sita? Ay am-amom ni Alex. Wen, apay ni Alex, Nana? Ada kwa na ti ebidensya. Anila kay mo dinagtakaw iti kalding da kapitana. No kasta, nas ka na makasaritak ni Alex. Awan, mapan ka itayan na. Adakin kwa na ti video, kanladawan amang ipanagnag apudnaw ti bagbagak. Agyaman naklaunay, Nana. Itangad dan ebidensya, saanan ang makapaglibak pa'y dayjay at Jojo. Mamin ano ka nga ibagakan ka? Asaan na sakti ng takaw iti kalding da kapitana? Bakit? Nangalaam nga ron iti sugat iti rupa kung tumang mo iti na minsan anagawid ka. Saan nga agbala ni Nana Sita? Kan napigsapay laang ti panagkita dayjay. Ay nawaw, bakit ang radya ko naklangarudan? Mga may pagarup na lang nga sakti nakita na nga oras saan mag. Saan laang ani Nana Sita ti witness iti naramid mo? Ha? Adda ni Alex amang ipanagnag apudno ti bagbagan ni Nana Sita. Apay ngamin aya, apat patyam lagi ta tao bakit? Adda video kan ladawan nga impakita na kanya. Kayat mo ka di makita, ha? No nakapaglibak ka idi, tabakutan ni Nana Sita witness. Saan kan makapaglibak ita, taaddan video lakay. Tumakder kan, tamapantay di ayan da kapitana, itamat laang. Jakmat amma kalding gayam da kapitana da jay bakit? Kalding man da kapitana, wano saan, kamalilat na tinaramid mo. Ala, agawa am ti tumakder dita.
pang-asim ta, i-delete mo na ito video bakit? Ay saan? Ebidensya na ito'y. Tapno saan ka makapaglibak? Ipalubos mo ka na, may babain ka asawam. No iso ti pagnak, ma'am. Apay kit din asaan? Pang-asim ka di, bakit? Tumakder ka dita, wano? Awagak ni Kapitana, taumay da kasukunan dito'y balay. Anya nga, itilang sasaritaan nyo ka na Kapitana, may naanak ka. Imbaglaangan ata nagpaariglo da, tatang. Lukas ka, at nabayadan niya. Bayadan mo't ni Jojo, ah. Bayadan na ti kalding at tinakaw na. Una yun na sa manugang. Awan samot ang tinasayar nga aramid na. Pasig mo't apakaibabainan ti pamilya tayo. Awan nga ron, tatang. Luapay nga men nga iso ti pinilim. Anya nga ita. Sakit ti ulo mo't ti ipapainakin ka. Shh! Tangiwat yu, tatang. Amang numangag ni Jojo. Ad-ada nga umadayo tirik na nakada kayo no kastalaang. Oray, basol na matlaang. Yak kaya ti manugang agtatakaw kunak lang aruray. Oh, apay akasta tilangam Jojo. Gusto ni tatang bakit? No kasta, nanggag mo ti saritaan mi ka ni tatang. Uy, basol ko matlaang. Basol ko, no apay nga dayo tirik na ni tatang mo kanya. Kasdya talaga ni tatang, no dakas ti aramid mo. Prangka na dya ata ulakay. Aglalo itatad naman inaramid mo apakay babay ng ti pamilya tayo. Ikarik ba kay agbalbaliw akong? Itikas ka, saan nakakaguran ni tatang mo? Rumbang laang nga ipanagnak mo. Apod no ang nagbalbaliw kan. Tano saan? Sinaan ka na talaga. Aramidag ti amin, tapno sana mapasamak na ita bakit? Manipod ita, isardan ko ti panagtaktakaw ko. Promise bakit? Ay kat aramidam ah. Di ka agpatingga iti sa ulaang. Ay nawaw! Liklikam ti dakas nga aramid, tapno mayadayo ka iti mabalin apakay sagmakam. Iti kasta, maragsakan met ti katugangam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.